اندام فرمانداری گشتی هیزن سوریا دموکراتیک سیپان همو دبیجه ریوبریا دمکی لشامه ریکفتنا ده آدار والا درخست و هسده تجاران جبو ترکیه نمترسیه نخطره همو حکومت شامه وکه حکومتك إسلامية تندرو بنافكر واشكركر كو رولا تركيا لسوريا جرينجا وان وكهسده تجاران جو تركيا را قفك تهديدك جدي ونجدي تشي ناكرنا وتشي ناكنشي هرو هذا بيجا بقاسيكو أو حصابي عرب علوي ودروزان دكن أو حصابي تركمانان جي دكن ده بيجا اگر تركيا لسوريا آشتی و آرامی دخوازه پیوسته کردان جبوخه خطری نبینه. سیپان همو پیشنیار کرد که لگل حکومت سوریا دمکی انجمنه که لشکری سربازی هفبش وره آوا کرن و که گاوا یکمین بر به آوا کرنا ارتشک نوه. سیپان همو گوت انتگره کرنا ده ناو ارتش سوریه ده نکاره با آوایی که کلاسیک یانجی ناوندی مرکزی پیکوره لیدوی بریا ریاکبه که لسر بنگها نناوندی بونو لمرکزیت او انتگراسیون چه ببه در دورا بنداوا تشرینه دناوره حسده و ارتش سوریه ده شر درکد لگوری مدیایا سر بر ریوبریا خسر و ده درنگ شوه ارتشا ترکیه به درونه که در دور بنداوا تشرینی بمباران کریه بشتره چکدارین ارتشا سوری هول داره که بکوین ناوا خالک هیزین سوریا دموکراتیک لگندوار تلتمر شروانین مجلس لشکری یا تلتمر جی که هیزک حسده ریل بروان چکداران گرتنه آژانسا صانعی حکومت سوری جی گوت هسده به هجمارک روکت ایرشی هزن حکومت کریه. ایرو سر سبه زو بالافرک بارهلگر کارگو یا امریکی گیشت بنگاه شداده لروج آوای کردستانه به بردوامی هزن امریکی و هزن هف پیمانان بنگاه خواه لروج آوای کردستانه برفره و خورتکن. ده 29 تباخه و مهده جی کاروانک امریکی که 20 کامیونان پیک دهات جه هریما کردستان چوبو روش آوای کردستانی و گهیشتی بو بنگها قصرک لباکور حسکی دم سر بابتا سویدا کو پارێزگاها دروزیانه اون دزانن او سرخوبونی دخوازن یعنی وانا آستا نناوندی بون مرکزی و فدرالی در باز کرن دبیجن نخیر او تیره منا که ام سرخوبونی دخوازن افدامه که خو پیشاندان این سرخوبونی جیل و داره چید بن لپاریزگاه سویدایا دروزیان که او پاریزگاه لباشور سوریه او خو پیشاندان جبو مافین سیاسی و مرووی مافین سرخوبونی بردوام دکن مثلا خوش خو پیشاندار اشکره دبیجن او جغینی سرخوبونی کمی سرخوبونی تشتکی نخواست هر واحد دخوازن که کوریدوره که امریجی دنابر وان و اسرائیل ده وره وکرن و دبیجن کسین که هاتنه رواندن پیوسته سربست بینه بردان و ورن آزاد کرن سویدا سرخوبون دخوازه اف سلوگانه که خو پیشاندان خلق و پارێزگەها دروزنشین لباشوری سوریه لناواراستا باجار سویدایه به صدان کس کۆم بوونه و داخوازن خوین سیاسی به زلالی رادگهینن هجمارک جبشدارن و خو پیشاندانه اشتورا مدیایی یا روداوی را آخوین و داخوازن خوا ين سركة أشكرا كرن. نحن اليوم نطلب باستقلال سويدا.
ام ایرو داخواز سرخوبونا سوید آیدیکن او یکم خالکو هم داخواز سرخوبونا سوید آیدیکن دویم ام داخواز رواندین خوین جنومیر دیکن ام داخواز ویکرنا ریرو که اوله به اسرائیل ردیکن جبرکو ریروال گل سوریه ناوی وید بر ریرو مرنه ام ناخوازن تریکفتن و سازان لگل سوریه هبه ایرو گل لیوانجی جمن نفرت دیکه نتنه حکومت ام تشتکی زیادتری مافین خواه وکو جواکات دروزی ناخوازن ام دخوازن هرمکه یک گرتی جو دروزان را هبه و صلاف جی کسو کارین مین کرد را لباکور سوریه ام جی قادا رومت صلاف لوان دکن في حق تقرير المصير ریم عزام چالاکا دروز جه خو پیشاندانه جروداوی را گوت گو آزاد کرنا جنین رواندی داخواز کوان آسرکیا لنطالب بمطالب رئيسية داخوازن ماين سركهنا لفر السويداي بالسريدة آزاد كرنا جنين ماين رواندي جنين ماين كوهاتنا بسروشوين كرنو هتانها چارن ويساوان نديارة ايرو جمافي مايا كو ام دنگي خواه لفي قادي بلن بكنو داخوازا مافي خو بكن ونحن ضد استخدام هنش خو پیشاندران داخواز دکن کو کس هن تاوان کرنا جعالیه ناف دولتی و ورن جزا کرن احنا ما بدنا اكل وشرب نحن بدنا ام خارنو و خوارن ناخوازن ام کریدور هک مرووی به مروف دوستان را دخوازن به ولات پاریس و رومددران را دخوازن رزگار کرنا رواندیان و رزگار کرنا وی ولاتی و سزدانا بلز آناف دولتی و دادمندیا و گوهز و آشتی ولاتی بون و ماف تحرير قرانا وبلداتنا فورا خو پیشاندانن کو هفتانه لقادا رومتل ناوراستا باجار سویدا ایتنا کرن بونا وکو پلاتفورمکه کوته دا هلوستو پروژین سیاسی جبوس و روژا و پارزگه دین راگهاندن و زلال کرن حسین عمر رودا و الدعم الكامل لتقدم النقابات عهد مراد نویسکارکی دروزیه جه هولنداش باجار لاهای لگل منه برز مراد خیراتی افدمک از دوینم که خلک سویدا داخواز سرخوابونی دکن لگور نرینا تا اف داخواز ممکنه پیکواره یعنی ممکنه سویدا جو سوریه جدا ببه و ببه ولاتکی سر بخواه السلامات سلاف ورز براستي بطبيعة الحال هذا هو اف داخوازك خلقية خلق داخوازا فيكي دكين برسين جريداي بيكاتين دولتان بهتر جريداي كارينا سياسة مداران في هرم دا جبوي كوبكار بيونديان لقل دولتان آفابكن چه پارچه جغرافی چه نافچه جغرافی هي دکاره با آوای کش آوای هم به دولت لی گلو کشو هوای ناف دولتی گنجاوش بوه که بنارینا من ت و تیک ج لسر آسا جهان نینا ج پارچه کرنا سوریه لی اویک و نبوه حسانبون و لسه بکرن بتایبتی بهبونا حکومت جولانی لشامه از گمان دکم که مزاجا گلیری لسویدای و قبول نکا که بکار بنجاره که فکرن دولتا ناوندی یا چه رنگ دولتا ناوندی تريا كدن بيشيا دروزيان نمايا كل قال شامي لهف بكن يعني حمورين لهف قرتني بشامي راهتنا قرتن يعني بتقديري هنا لا استطيع ان اقول رايي بنرينا من از دكار نرينا خو مش برك نرينا من تشتكي بيش وباش ناخل لي نرينا خلكيه نرينا خلكين كوم كوجيديتن كو خلكين كو ايراني وطالع كرنديتن او فيك هستكن او فيك تخوازن تشاره للتسوان ده نما يجبلي ويك كو او بشك بنج نافچه كوتي دشين وجبركو وانجلك
بهيفيتي ديد كو هاتن خاباندن كو اوجي خاباندنا ناسنامه نجتماني كو بنافكرن از دخوازم كو روشي بس بدم وكو هي او ناسنامه هزري لجم جفاكا سويدا باوايكي كو او لناس دخوازكم كو جاره كدن دا ناسين ناسنامه ربي كرن كو ايرو خلق سويداي ويكي دوباره كنت بيجا ام بصالان ما دغوت قال سوريا يكا لما رنگ فدانا ودنگ فدانا دنگ خو نافخويا سوريا نبهيست اف يك هشتكو او جدابون ببور چرخانك د في كده كو هشت خلق سويداي بير لويكي بين يعني جاره كدر نارينا راسنامه اجتماعي يعني تبي وندي دنابرا حكومتنا السورية وسويدا نمانا يعني ديالوج تننها بتقديري بنارينا من لغوركو ازدن رخينم لغوري زانياري من دانوستاندن جاردي تيرماهي هاتم برين تبي ونديا يكسر دنابرا حكومة الشامي وسركردين سويداي تشتكو بحثاوي تكرن دانوستاندن بريا هند دولتين غارانتور و دانوستاندن نيكسرن بيوندي وهف جهشتن دنابرا سويدا وشامي بآوايا كي قشتي هاتي برين وخلق سويدا يجي وبيوندي نابجرينن و تب بيوندي دنابرا وان وشامي دنابا او دبينن كو چه بيوندي با جبوي كو او حكومت بآوايا كي بديار كرن كو نتاوان بارا اف يكناي قبول كرن جبر كو حكومت الشامي بنارين وان او تاوان بارا او كو تيتو متبار كرن كو او تاوان بارا او بيويست كو باشا مثلا تخاطر خلق سويدا دروزيين ويدري بباريزگاه اصرار دكن كو دولت خو آوا بکنو هجری دبیجه و دولت ما گلکی مدرن بدنا و دولت دنیا دا تو دولت تو اشارتش تو دولتان هاتنك و اعتراف به دولت حكومت دروزيان بكن لسويدا كي مثلا اعتراف بيه بكن سيدي الكريم اليوم برز إيرو للسويدا تشتكو دبا روشك وكو رابرسية كاليري ناف جلي جفاكا سويداي و روشك للجير سركردايتيا الشيخ هجري هي نكو جبوي ستمك طايفي لي هنك سايتي هنا كو بشنجيا في جفاكي دكين او كسايتي خلق لبندوان كسايتي يعني او خلق دي جوان دلنيا و بشتراسن دماكو ابي بيجن مطرسي هي مطرسي خلق هزدكين كو مطرسي هي اخافتنا الشيخ بدا خوازها غارانتي ناف دولتي دكا بيونديين باش لقل دولتان دكا بحثا وي هزي دكا كو هبا كولان و جفاك دا خوازها وي كو بشتراست بن جوي غوتاري لي باواي كي بشاف قالوا تبي ودي لقل دولتان هنا نا از كوماندكم نين لي بشتا خو بچيه كي جريدن شيخ بشتا خو بچيه كي جريدا ب وي همو او بلجين كل قل تستويدا هنا كل سرماصي البروياتنا دانين كو ترس هيا كو كومكوجين مظن بينا كرين وكومكوجين كو هاتنا كرين او بلجين دست شيخ دا دهلكو بهلكو دانو سنتني لقل دولتان بكا ودوزا درزي لقل دولتان قوتو بيش بكا جبو يكو بدا خيا كرين كو او كومكوجية كراستقينية هاتية كرين در حق في جفاكي دا وجفاكا ناف دولتي جينيكارا جاوي خو جسر بيغراو داغرينا ادي ويل سيرفي كي باشه تشتكي دن نخاص بزانبم بري شر سويدا هناك جروبين جداين دروزيان ودري هبون ناكوكي دنا براوان ده هبون او ناكوكين كدنا برا جروبين دروزيان ده هبون هنا او ناكوكي مانعيان حمو علي الهفاتن
تعني مشاكل في المجتمع. ما بس تاتا كشيء دناف دناف جفاكا دروزيان درزيدة بخدا مثلا ناف جروبين شكدارين دروزيان دا ناكوكي هبون وهناك نيزكي هناك قريداي هجريبون هناك نيزكي حكومتا شامي بون هناك نيزكي جربوع بون يعني من خصص بزان او ناكوكي هن مانا يانا بله الانقسام الشعبي فقط دابش بونا جاليري بشتي چارده تیرمه هلوشیا او گروپین کو هبون به ودی عمل گلوان هيا هست بوی که کرن کو هاتن خاپاندن و لیدانک جبس فخوارن ادی في اوایی به ویست بو کو او فجرن لي او تني وقتا كسن هاتن خاپادن همو او آليين كهن يم پارچه بونجي او بخواش شاهد بون لسر تاوانين كهاتن كرن باور بك للسويدا همود زانن وشاهدن لسر ويكي كو حكومتها جولاني بربرست بروان تاوانان ده كو گمان لسر نينا كو افيك او بارچبون نمايا براستي مثلا تللا هاي دميني قالك دروزيل درفا دمينن هون چاوا دكارن بچن سويدا ج درفا چاوا مثلا چونو هاتنا سويدا جبو درفا سوري چاوا چيد با از تشتكي في يعني تخازم في وريده تشتكي بزان براستي چونو هاتنا وا چاوا جبو سويدا ج سويدا جبو درفا و درفا جبو سويدا هون چاوا دچنو تين حقيقة لا يوجد براستي آزادية تفكروا شنو هاتني نينا كوريدور كمروف هي هاتا دروس كرنج آلية درعة آلية رجهلات وج خلق جفاكا بقشتي راستي تاوانا هاتا كرن ورفاندن هاتا كرن او كوريدور نما خلق نكارن شنو هاتني بكن بشتي كوريدور مروفاي آلية درعة وشامي هاتا فكرن لي شنو هاتنك لوردا نما هاتا پیدا کرن ونجي تفكرا بازرگاني لوي دري دوي كوريدور دما تشتي كو هي تني آليكاري نابنتويين كدگهيجن بحماية بباراستنا هنج جاران جهيزن او لهي قشتي وهنج جاران جي نتوين يكبوي دگهيجن نافبرا و كردان چاويا بريز مراد مثلا دقالك خو پیشاندانين ودا از دبينم كو آلين هيزين سوريا ديمقراطيك هاتنا راكرن انا جاران آلين كردستان تينا راكرن من خواست في بيوانديات نافبرا و كردان دا بزانبم حقيقة بعد الحادثة الأخيرة براستي بشتي بويرا داوي مزاجكي جاليري مظن هبو كو قهدانا كمظن بكردان هذا كرن ودنجن كرد هبو كو هف سوزي لقل السويدا كرن و دي قال لك خلكن سويدا دا خواصكن كو كوريدورك هبا قريدانا كدريا بياباني بادية سويدا قريبدا بنافچين باكور رجلات سوريا و لفو تفجارا بازرگاني جدنا برا هردو آليان دا بكرن و خلق سويدا هيفية كي دبينن كو بيواندية وان لقل نافچين كردي هبن و دبينن كو او هناسيا وان بوية كي دركفو بهنا وان بوية كي جي دركفو كو او بيواندي هبا جبوي كو سياست پاشروجي بيندانيين مزاجة كي گاليري خورتو مظن هيا كو سباسية هلوستن گالي كردكا و كردان دكا بتايبتي زمين داوية دا عهد مراد نویسکار دروزی ج لهای ج هولندا سپاس شان دکه هف پیمانی ناف دولتی سردان وستگاه آوا علو کر کل سریکانیه و لگل برپرسین ترکی جویاج برکو سریکانی او ستاسیون دبندستی ترکی ده شاند جبنگاه قصر که گیشتن باجار دربیسیه لباکور حسکه و بر خدان وستگاه علوکیا آوه آرمانجا سردان اوه که روشا وستگاه و شرط و مرجن وین تکنیکی بنرخینن و دانوستاندنین راست راست لگل ترکیه چه بکن جبو که ریکفتنک لسر وستگاه علوک چه ببو
آف جبو پارێزگەها حەسەکێ وەرە بەردان وێستگەها ئاوا علۆک چافکانیە سەرەکە یا ئاوا بەخواردنەیە ji bo zêdetirî milyonek û nîv kes li herêmê. Wêstgeh ji sala 2019 ve bi berdewamî tê qutkirin yanî av tê qutkirin û ev yek bûye sedema krîzeke gelekî mezin ya avê ji bo parêzgeha Hesekê. Edî xelk ne 4 maye ava tankêran bikire ew jî bûye sedema gelek nexweşiyan ji ber ku av nepaqişe.